Стоп. Арка. Сиздер ойлойсуздар беле ARK KYRGYZ жана улансы чыгат деп. Жок, бул жана эле обзор болот бүгүн буюрса. Дальше көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, сиздер менен мен ARK KYRGYZ. Силерге рахмат. Ошол подписаться кылып, лайк баскан, комментарий жооп берген рахмат. Кайрат байкеге рахмат. Ошол серверди ачып, бизге азыр кыргыздар буюрса ойноп атат акырында. Дальше көрүтөбүз, кеттик анда. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. Shia LaBeouf, it says no, 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 just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. Ошо менен видео аяктады. Подписаться кылгыла, лайк баскыла, комментарий жазгыла. Акыл. Көрүшөбүз.